Iskay pacha kuwata hipatam iskay chunka pusaqniyuq punchaw Julio killata Peru suyunchik sapanchakusqanta riqsichin. Kay hatun rurayninpim Tribunal Constitucional wasi kuskanchakun hatunta raymichananpaq. Anchata kamachiyninpi hinallataq Constitucioninchikta harkasqankuraykum Tribunal Constitucional llamkayninta riqsichimun derechokunata amachananpaq, chaynallataq suyunchik ñawpaqman rinanpaq, yuyaywan llamkananpaq democracia nisqanchikta hatunchaspa. Iskay pacha kuwatapim jurídica hinallataq constitucional nisqanchik llamkaykunata juntaykunchik. Hinallataq karirqaraqmi llamkanakuna chaytapas hawaykullarqanikum. Chayraykum hatun kusikuywan kuskanchakuniku Peru suyunchikpi justiciawan llapanchikpaq kananta hispichiptiyku. Peru suyunchik iskay pacha kuwata juntasqanta kusikusun.